Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummid छम से तुझ सारी बसित सलामत अल्लाह ताला थीन तो ऐसे से पानी से आमालस मस जायकाज कश्मीरी किचनस मस बनाओ आज स्पेशल बिरयानी बिरयानी बनाने बाबत छ असि निमित कॉकर पूत जोरा तो वुच तो वीडियो आखिरस तान त्रोन अस कॉकर पे किन जहाज ते पाका कॉकरस कर छकन त्रे पानी गारिश बिरयानी किस मजेदार छ बना बासमती हन इसमें थमस छिलिस छ छकन त्रे कर बिस्मिल्लाह कर त्रावन तायमस फिलहाल ग्रकनावन यह बॉयल कर ज्यादा न क्या बॉयल कर तकरी तकरी बासमत गस रोजन वन मे कह मसाल त्रावन तेज पत्ता जोरा सब्ज ٲलہٕ जोरा तो बे त्रोस रंग फल तो बे त्रोस दालचीन कलम अम सत खुशबू नेरान बे त्रोस लेम्बुक बिस्मिल्लाह कर बनाओ चिकनस खतर मैरिनेशन 3 तो 4 त्रेम चमच सत जामुन दद यम मसाल बिस्मिल्लाह कर त्रो यम जामुन ददस मज अत मज बिरयानी मसाल बे सोबुत मसाल लिदर तो मर्चान बनो मे पाने न्याय मज दोग मे दस्ती दस्ती जिंजर तो गार्लिक रोन तो अदरक अमस त्रोस अड़हन बे त्रोस यह नून हन तो ऊर करोन मिक्स बेकिंग चीज तो त्रावन जाना हल रलाव यम चीज बिस्मिल्लाह कर त्रो वन चिकन यथ मज मिक्स खलिस खलिस बानस मज असल पे मैरिनेट गसान चिकन यानी कि बॉयलर कॉकर सोदस वज आज वार मेरी जानन बिरयानी मैंने अत बड़ पसंद बिस्मिल्लाह कर त्रोस लेम चीरित तिकाज यूता माज यूता बासमत आस तमे हिसाब मसाल पेवान त्रावन मगर यह रस नेरान बस अकुत त्रो सह दोनों त्रावन जरूरत लेम रसिल अकु लेम सठ लेम दल त्रा बहुत बासमत मज बेल फुल तुलन थोद लेम्बुक बिल्कुल असल पे मिक्स गसन वन त्रोस फ्राइड गंड तो अम पे त्रोस यह दान वल सब्ज दान वल गई जरूरी पुतन गयो ना मश होख पुतन रस त्रोस अम खुशबूदार गसान यह वारिया असल बिस्मिल्लाह कर त्रोस तेज पत्ता 2-3 तो बे त्रोस पुतन होख पुतन अम गसान बड़ मज बिरयानी करोस ये मिक्स ये मुश्कुन अद फुल यह बसन वो खोन लायक जन तैयार मसाल कमाल कफी गस मसाला अगर बस कम गोस बे हेकोस ये त्रित ब्या चीज त्रावन सह गई रिफाइंड ऑयल गेव हेको त्रित बटर हेको त्रित 2-4 चमच इत पसंद या यूता निमुत ना मिकदार यूता माजुक मिकदार यूता चिकनुक तूता कसा बिरयानी बनावन तमे हिसाब यह गस मसाल गसन स्ट्रांग तिकाज पत बासमत सह गस अमुक मसाल रटन तो सह गस मजेदार बन बस हो गया ना बिस्मिल्लाह कर था वन ढकन दिख
तकरीबन कर 2 घंटन मैरिनेट तम ज्यादा मजेदार बिरयानी बासमत गई कुक वन फिर वो जाल मज दस्ती दस्ती और कुक गसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलाव आब नीर नबर लेम खुशबू क्या लेम खश तुलोस बह थोद मसाल जरूरी थोद तुल क्या लेम तल तुलोस थोद मसाल मजी मसाल जरूरत ज्यादा पहन मे लेम दिल रवान ये मज माशाअल्लाह खुशबू वुचान लेम्बू क्युथ इथन मुल्कन गोख इस बिरयानी खेवान कुन जाए गर खेवान पोज वेज यु टेस्ट आया कुन जाए अत वन ये बिरयानी मोज दिवान चीज बन अत मज अम चीज टेस्ट मसाल वसाल सोरे बे माज मेहनत बे खास कर माज प्यार तवे सारे खुद ज्यादा मजेदार बन वुच हर क्या चमकान वो लग अत कहें तैयार नस तो वो गो तोपत थवन लास्टस सोत सोत हर पे या नार तावस तो अत दम दिन तो अति बन स्पेशल दम बिरयानी पसंद माने अत त्रो वन तिलहन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 घंटे पत क्युथ मैरिनेट गोमुत चिकन खुशबू महसूस करान आज कोर तापस मज एंजॉय रात कि शीनस मज वीडियो बनावन तथ अलग लुत्फ पे शीन वसान तो बनावा वीडियो आज मगर ताप वुशुन वुच सा तील गो गर्म वन त्रा बह दिकचस मज दिमस तलन बिस्मिल्लाह कर त्रो बे जीर फुल बिस्मिल्लाह कर त्रो वन मैरिनेटेड चिकन तीलस माशाअल्लाह खुशबू किस जबरदस्त ना तुझे पन्नी गर बिरयानी पन्ने अत तवे मा कुन जाए पसंद तवे वन ममा चाने अथुक कुजा चाने अथुक खलन खलन दिन लगन तलन माशाअल्लाह खुशबू अदफर दम रस जो 4 दिन पत थो ना मे दम यह गो कुक अत कूत रसन द्राम कुन सात होस्टलस मज बनावान बिरयानी थी रेसिपी याद ममन कित बनो गो यह कुक ये वन कड़ोस ना यह रसन वसन नबर त्रोस अड़ बे त्रोस तह यह बासमत तो गस पे तैयार पे थोड़ा दम दिन कहें मिनटन अत लगा दामस पे कहें नार तवस पे थोन दम बिरयानी नेसफ ग्रेवी तुल बह ये थोद यह त्रा पे बासमत त्रा पे तथी चिकन गो ये कुक ये 2-2 घंटन मैरिनेट कर चिकन बिरयानी बापत यह पे दस्ती सन यह सनो अथी वन पे तैयार बासमत अत बन बिरयानी वन थो चिकन अथी तो बिस्मिल्लाह कर त्रोस यह बासमतन पे त्रोस बिस्मिल्लाह कर अड़ ग्रेवी ऊर बे त्रोस फ्राइड गंड ग्रेवी त्रोस बेरस वन त्रोस ब्याख पे त्रोन गेव त्रोस ये थन त्रोस या तील त्रोस 1-2 चमचे वैसे गेव थन गसान जान त्रोन बिस्मिल्लाह कर त्रोस यम गंड दिवन छिक पे दमिस तहस बे त्रोस ग्रेवी तो और खुदा तुथ मज गस ये गसन इत तम दो बिरयानी वो सन याद वन ममा हफ्तस ममा वन मे मुशक बिरयानी इंशाल्लाह रहमान गस ये मज ग्रेवी ऊर
ترووس ٹھانٛڈ دِتھ بیٚیہِ ترووس یہِ دانہِ وَل ژھٕنان پٮ۪ٹھ چھٔکِتھ تہٕ تھاوُن وۄنۍ نار تاوَس دَمَس لٲگِتھ تہٕ بَناوو دَم بِریانی وٕچھ سا وۄنۍ تھوٚو ڈَکنہٕ پٮ۪ٹھ لاگو اَتھ اَلمونِیَم فایِل کَروس تَمہِ سۭتی دَم اَلمونِیَم فایِل بنٛد بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ ڈبل ٹک کوٚر مےٚ یَتھ یہِ اَلمونِیَم فایِل یَتھ تَل تہِ کوٚرمَس نا اَتھ بَنہِ دَم بِریانی ضروٗری چھِنہٕ اَلمونِیَم فایِل اگر تاویل آسہِ نا سُہ تھاوو یَتھ ڈَکنَس تَل تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ اَتھ دَم گژھان یا تھاووس أنٛدۍ أنٛدۍ پَتہٕ ڈَکنَس اوٹ لٲگِتھ تَمہِ سۭتۍ تہِ روزِ اَتھ دَم گٔے بِریانی تیار ماشاء اللہ وٕچھ سا بِریانی کیُتھ خوشبوٗ چھُ یِوان برابر چھِ أسۍ پنٛنہِ گَرِ بَناوان چھِ أسۍ بِریانی اَمیُک خوشبوٗ چھُ روزان ہفتَس ٲسَس کیٛاہ سُہ چھُ میادَس آسان خوشبوٗ یِوان پَتہٕ چھُ باسان ٲسَس چھُ خوشبوٗ یِوان آزکَل چھُ دانہِ وَل بَناوُن واریاہ مُشکِل پھر بھی شُکُر خۄدایَس کُن دانہِ وَل ٲسٕس موٗجوٗد وٕنکٮ۪نٕچ درکار ماشاء اللہ وۄنۍ کَروس ٹیسٹ لیگ پیٖس کیُتھ مَزٕ زبردست مَزٕ ماشاء اللہ اَکھ لیگ پیٖس کَرٕ بہٕ ٹیسٹ مَزٕ چھُ توٚت وۄنۍ اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو ٹارِ کھٔژ ویٖڈیو کٔرۍزیون لایک تہٕ پنٛنٮ۪ن باقٕے سٲتھیَن سۭتۍ کٔرۍزیون شِیر جان کوٚمٮ۪نٛٹ لیکھِتھ بٔرۍزیو ذایقاز کشمیٖری کِچنَس لول تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ بہٕ تۄہہِ لول چھَس بَران اِنشاء اللہُ رحمٰن یِمو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تُہٕنٛدِ باپَتھ بیٚیہِ کانٛہہ نٔو تہٕ جان ڈٲلِتھ توٚتام تُہۍ تہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ اللہ نِگہبان